Morning, ladies and gentlemen. It's flight deck, your captain speaking. My name is Ilya. We'll welcome you aboard on this Ryanair flight FR 71402 to Dublin, operated by BAS. Today our journey will last around 2 hours and 15 minutes. Nice weather en route is forecasted, and Dublin with us with a little bit windy conditions, but still good, and temperature is 8 degrees at the moment. Shortly our cabin crew will start a safety demonstration. Please provide them with your full attention. This is for your safety. Once again, we welcome you on board and enjoy your flight. Cabin crew boarding has been completed. Ladies and gentlemen, the use of mobile phones and tablets is permitted throughout the flight in airplane mode only. Please activate airplane mode now and hold your device securely or place it in a pocket. Charging of electronic devices is only permitted once the seatbelt sign has been switched off. Both the device and the power source must be kept outside of your bag and monitored at all times. Larger devices like laptops must be switched off and stored in your cabin package for takeoff and landing. Immediately notify the cabin crew if your device or power source battery is damaged, overheats, produces smoke, or is lost or falls into the seat structure. Thank you.
Cabin crew arms slicing cross check. It's totally connected airport. Good morning, ladies and gentlemen. You are very welcome on board Ryanair flight FR7140, operated by Bus, taking you to Dublin. Your captain and command on board today's flight is Ilya, with him assisting First Officer Jose. My name is Maya, and together with Yuste, Julia, Ilona, we will be taking good care of you on board today's flight. The flight will take approximately 3 hours and 15 minutes, but before our departure, we need your full attention just for the few moments while the cabin crew point out some of the safety features on board this Boeing 737-800 series aircraft. Your headphones must be removed for this demonstration. Thank you. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the floor path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost, or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight.
Ladies and gentlemen, on this aircraft there are 8 emergency exits and the life jackets are situated in the pocket beneath your seat or in the panel above your head unless instructed otherwise by the crew. Šios instrukcijos gali skirtis nuo kitose lėktuvuose pristatomų saugumo reikalavimų. Prašome nedėvėti ausinių instruktažo metu. Visi avariniai išėjimai pažymėti raudonais išėjimo ženklais. Taip pat avarinė juosta, esanti keleivių salono tako kairėje pusėje, nurodys kelią iki artimiausio išėjimo. Avariniai išėjimai yra išdėstyti abiejose pusėse – lėktuvo priekyje, lėktuvo viduryje ir lėktuvo gale. Visi avariniai išėjimai taip pat pažymėti saugumo kortelėje. Atkreipkite dėmesį į jums artimiausią išėjimą, kuris gali būti už jūsų. Avarinės evakuacijos metu privaloma palikti visą rankinį bagažą bei asmeninius daiktus lėktuvo viduje. Saugos diržo užsegimui įkiškite metalinį diržo galį į sagtį ir patraukite laisvą diržo galo užveržimą. Norėdami saugos diržą atsekti, pakelkite metalinį diržo sukties dalį. Salone pakitus slėgiui deguonies kaukės automatiškai pakibs virš jūsų galvų. Likite savo vietose ir stipriai patraukite deguonies kaukę žemyn. Taip pradėsite deguonies tiekimą. Užsidėkite kaukę taip, kad jį dengtų nosį ir burną. Patraukite laisvą raištelio galvą užveržimui. Kvėpuokite įprastai. Nesijaudinkite, jei deguonies maišelis neprisipildo. Deguonis tiekiamas. Pirmiausia, užsidėkite savo deguonies kaukę, tik tada padėkite ją užsidėti kitiems. Gelbėjimosi liemenės yra po jūsų kėde arba virš jūsų galvos. Prireikus išimkite liemenį iš pakuotės ir apsivilkite per galvą. Apjuoskite liemenės dirželį aplink juosmenį, užsekite jį priekyje ir užveržkite traukdami laisvą dirželio galą. Norint gelbėjimosi liemenį pripūsti, stipriai patraukite už raudonos spalvos rankenėlės. Tolimesniam liemenės oro pripūtimui ar išleidimui naudokite raudoną kampiklį. Taip pat liemenėje yra įtaisyta avarinė švieselė. Liemenį pripūskite tik būdami už lėktuvo ribų. Prieš kylant įdėmiai perskaitykite saugumo kortelę, kuri yra prieš jūsų sėdėjimo vietą. Kortelėje nurodoma saugumo instrukcija būdinga būtent šio tipo lėktuvams. Skrydžio metu būtina laikytis salone esančių ženklų bei įgulos narių nurodymų. Norėtume priminti, jog skrydžio metu lėktuve yra draudžiama rūkyti. Jūsų rankinis bagažas turi būti saugiai patalpintas daiktadėžėse virš jūsų galvos arba po sėdynę prieš jūs. Taip pat daiktai negali blokuoti praėjimo salone ar avariniuose išėjimuose. Prieš išvykstant užsekite saugos diržus, užlenkite padėklinį staliuką, atidarykite langų užuolaidą. Jūsų saugumui rekomenduojame segėti saugos diržus viso skrydžio metu. Visi nešiojami elektronikos prietaisai, tokie kaip planšetiniai kompiuteriai ir mobilieji telefonai, gali būti naudojami skrydžio metu tik įjungus skrydžio režimą. Prašome įjungti skrydžio režimą dabar ir laikyti savo elektronikos prietaisus saugioje vietoje. Jei jūsų prietaisas ar jo baterija buvo pažeista, pradėjo kaisti, leisti dūmus, pametėte arba užkrito tarp sėdynės konstrukcijų, nedelsdami informuokite skrydžio palydovus. Didesni elektronikos prietaisai, tokie kaip nešiojami kompiuteriai, pakilimo ir nusileidimo metu, turi būti išjungti ir saugiai patalpinti rankinėme bagaže daiktadėžėse arba po sėdynę prieš jus. Dėkojame už dėmesį ir linkime malonaus skrydžio. Ladies and gentlemen, to comply for safety regulations will be in the cabin lights for takeoff. This is a normal procedure of flying as a darkness, so if you wish to continue reading, you can press the leading light in the panel just above your head. If you press the cover by accident, press it again to reset. Thank you. Ir linkime